wenze okuwesike laba baze baqonywe like ugcine sekwenzeka izinto ezingasile. Bakwazi kanjani bazalwane mangabe uNkulunkulu ekwazi ukuthi ahambe nawe ngendlela ukuthi angazwani nje nento ebheke eceleni. Njoba ngisho bazalwane singangize ngibe ngixoxela umndeni wami la ngithi mina yazi ukuthi ngisho ngimile robotini akuvumi nje ngime eduze umuntu omunye ubulili kuvesane kufika into esi angihlehle thothi ngimiwe kuzowela irobot akona ukuthi mhlawumbe umuntu uhamba na kuvesane kufila ngathi nje umuntu ongibona uzothi mhlawumbe uhamba nami lo muntu. So nje ngikhetha ukuthi ngiyimele eceleni kuba ngathi ngisilima nje. Esikhathi esiningi bengihlezi ngihlukumezeka ngaleyo nto ngoba ngiyakhumbula nangelinye ilanga ngathi ngiseyitolo kukho nomunye umuntu owayemile emva kwami obunye ubulili waze wangibiza ngokuthi nguNkulunkulu. Wathi hayi ngiyaxolisa uNkulunkulu. Ngani? Ngokuthi ngangizwa ukuthi like angathi usemeduze kakhulu emva kwami ngezwe nje leyo nto ingigcolisa bazalwane. So ngiyayibuza ukuthi abantu angisho ukuthi angazi but ngiyambonga uNkulunkulu ngaleyo nto ngoba iyona engigcine ngaze ngaba ngaka njoba sengize ngaba mdala kangaka. Ukusaba uNkulunkulu, ukusaba ukwenza into enongcola. If uNkulunkulu ekwazi ukuthi akhulume entweni engatheni kanjalo kangakanani ke entweni esuke ewungcola njengokuthi usuzuyaqoma noma uyaqonya. Okusho ingakho ngisho nje ukuthi hayi usuku ungakholwa into usuku ungamazi uNkulunkulu ngoba uma umazi uNkulunkulu bazalwane ngeke bazalwane ngeke uzukwenze lokho uma umazi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu izwi likaNkulunkulu liyakhuluma nathi bazalwane. Yilokho engicacisa ukuthi izwi likaNkulunkulu liyakhuluma nathi. Liyakhuluma kusho noma ukhetha ukuliziba ungalilaleli ngoba phela kukuthina uNkulunkulu akasiforce ukuthi simkhonze ngenkani. uNkulunkulu ufuna ukuthi uze kuyena ngoba uthanda akasiphoqeleli and kubuya siphoqelela lokho angakwenza nje angayithathela i-decision empilo yethu ngoba impilo yethu eyakhe. Kepha usinikeza ukuthi sibe ne-choice thina. So kusho umuntu usuke eliziba nje izwi likaNkulunkulu mangabe ezokhetha ukuthi yena enze isono. Usuke uziba nje ngoba for sure lisuke likhuluma izwi likaNkulunkulu ukuthi le ndlela osoyiqala ayikho right. Bazalwana ake sikhulekele ukuhamba ngendlela sihambe ngeqiniso sithembeke. Ukuthembeka bazalwane kubalekile. Ukuthembeka ungabona umuntu nakhona khona uthi usuke ungabona umuntu bazalwane uNkulunkulu usuke nawe everywhere. La wena umndeni wakho usuke ungekho khona usuke ungakuboni uhlezi uNkulunkulu ekubona. Awukukho la ungacasha khona icashela uNkulunkulu. So